Bitka za Stopanje u leto 1943. godine, dok se ishod drugog svjetskog rata već nadzirao. Na prostorima Srbije vodile su se žestoke borbe različitih oružanih formacija. Nemci su to vrijeme trpili teške udarce, prvo u Severnoj Africi, a potom i u Stalingradu. A sabotaže četničkog pokreta na prugama i infrastrukturi dodatno su im otežale položaj. U takvim okolnostima u Rasinskom kraju se sprema jedan od najvećih i najznačajnijih sukoba između Ravnogoraca i Ljotićevaca. Pripreme za okršaj. Trstenička brigada Rasinskog korpusa Jugoslovenske vojske u otadžbini pod komandom majora Radoslava Filipovića brojala oko 1000 do 1500 boraca. Na meti su im se našli Ljotićevci, utvrđeni u selu Stopanje. Po svedočenjima iz tog doba, Ljotićevci su u Stopanju sprovodili žestok teror, policijski čas, hapšenje, premlaćivanja pa i streljanja. Narod je bio u strahu i na ivici izdržljivosti. Major Filipović tada izvodi vešt manevar. Pušta lažnu informaciju da će napadnuti Veliku Drenovu, dok istovremeno odseca sve komunikacije prema Stopanji. Ljotićevci ostaju izolovani, bez veze sa komandom i bez mogućnosti da dobiju pomoć. Početak bitke. Napad počinje pod otkriljem noći. Zbunjeni i opkoljeni, Ljotićevci pokušavaju da se probiju kroz mrak, ali ih četničke jedinice presreću. Uslijedio je haotični sukob u kome je veliki broj Ljotićevaca poginuo ili ranjen. Predaja je postala jedina opcija. Prema kasnim izveštajima poginulo je 12 četnika, ranjeno 14, a 3 su nestala. Na strani Ljotićevaca čak 157 poginulih i 84 ranjena. I u borbi je ranjen i Marisav Petrović, jedan od najozloglašenijih ljotićevskih komandanta, poznat po učešću u kragujevačkom streljanju. Herojska pogibija kapetana Miloša Gagića. Posebno mjesto u ovom sukobu zauzima i kapetan Miloš Gagić, komandant Župske brigade Rasinskog korpusa. Žitelji Rasine su mu pevali pesme, a predanje kaže da je u bici za Stopanje poginuo smrću junaka, predvodeći svoje ljude u juriš ispred svih. Njegovo tijelo, zajedno sa tijelima još 4 saboraca, Nemci su našli posle bitke. Za narod Rasine Gagić je ostao simbol hrabrosti i otpora. Posljedice i nastavak borbe. Posle pobjede u Stopanju, četnici oslobađaju susednu Veliku Drenovu. Nemci kao odgovor pokreću operaciju Tiefe Kniet protiv Rasinskog korpusa majora Kjeserovića. I ova operacija završava se neuspehom.